bolje od sebe, naravno. Uvijek imaš i lošije od sebe, pa gledaš koliko si pretekao, koji si možda prije gledao ovako, sada gledaš ovako. Život ne uspio. Sada je bio raspad partnerstva prvog u tajnu. Ja sam u tom trenu gruno, evo, baš se glupi, kako sam to napravio, da bi ja za 10 minuta sam se malo smirio skužio, uopće toliko nebitne stvari. Dobrodošli u Žaja Mind podcast. Današnji gost je Davor Bienenfeld. Čovjek čije ime odzvanja u svijetu ugostiteljstva i inovacija. Vizionar s nevjerojatnom energijom. Danas nam otkriva priče iza kulisa svojih projekata i života. Uživajte u emisiji. Kako bi te netko drugi predstavio? Kako bi me netko drugi predstavio? Predstavio bi me, nadam se, da bi me predstavio kao strastvenog, objektivno bi me predstavio kao temperamentnog. Mogao bi neko reći za mene da sam svakom loncu poklopac, ali nadam se da bi neki rekli i da imam dobru namjeru obično. Nadam se da bi me tako opisali prijatelji. Ali kao strastvenog sigurno bi da je to moja broj jedan odlika. Uz to što si ugostitelj, što to, ajmo reći, tvoj drive, tvoja strast, baviš se dosta i sportom, promoviraš na neki način i healthy lifestyle. Pa da, apsolutno, to je nešto što meni promijenilo život puno u velikoj mjeri. Pogotovo kad sam ušao u srednje 30. tad sam počeo puno više biti zainteresiran. Vidio sam da mi nešto fali, bio sam nezadovoljan i sa svojim tijelom, sa izgledom, ali i sa kako sam se osjećao. I onda sam vidio da sam sa malim promjenama to počelo jako mijenjati i onda sam onda počeo biti veliki zagovornik sporta, zdrave prehrane, općenito zdravog lifestyle-a. Rekao si da si relativno, ajmo reći, kasnije krenuo trenirati. Kako sad recimo izgleda taj jedan tvoj sportski dan i koliko ti je trebalo da izbildaš tu nekakvu naviku koju sad imaš, da možeš držati taj tempo i da si posložen u tom pitanju? Pa navika je došla onako relativno brzo u kratkom periodu. Ja sam cijeli život kao vucaro se po teretanama i nešto glumio da vježbam. Placebo efekt je bio zadovoljen, ali nije bilo nekih, barem ne. Možda sam te rezultate vidio samo ja. A onda sam upoznao Igora Pokrajca, to je poznali smo se duže, ali smo se počeli družiti kroz sport, pa sam znao tiče kao bio borac, a ja sam obožavao gledati UFC, učenito borilačke sportove i strašno me to zanimalo. Ja sam se počeo muvati oko boraca, oko tih treninga i to me jednostavno samo po sebi zainteresiralo. Drive si dobio. Da, sviđalo mi se biti u tom okruženju. Nisam nikada aspirirao biti borac, ni ništa slično, ali me zanimalo sve oko toga. I onda su me ti dečki primili na svoje treninge i tu onda tamo među sportašima, pa ni malo ti veći drive da ne odustaneš, da se ne sramotiš. I tako kroz godine, to u 2-3 godine postalo navika. Onda je samo išlo dalje i razvijalo se. Ali sam naviku došao dobio iz ljubavi prema gledanju sporta. Jesi i dalje u tom krugu boraca njih? I dalje nisam okružen često s njima, ali dalje volim boksat rekreativno sa kolegama iz teretane. Na nježan način. Ideš u teretanu? U Orlando Fitness. To je sad The Fitness, zapravo zove, bivši Orlando. Meni će uvijek biti Orlando. Ja sam tamo... Znači da je dobar brand izgradio. Je, žao mi što više nije isto moj prijatelj, ali teretana je dalje super. Kako je počeo tvoj drive u ugostiteljstvu? Kako si se krenuo baviti ugostiteljstvom? S ugostiteljstvom sam se zapravo krenuo baviti, pa to je bilo, slučajno je bilo. Ja sam inače informatički inženjer bio, radio sam u familijskoj informatičkoj tvrtci i zaista sam volio svoj posao. Međutim, radio sam sa ocem. A kako sam ja strastven, to sam naslijedio od svog oca i on je bio strastven. I onda kroz godine, mi smo radili zajedno 17 godina negdje, tako da imali smo lijepu karijeru, ali smo se strašno puno i svađali. Ja sam bio mlad, nadobudan, ružno reći nadrkan, težak sigurno. Mogu misliti sad da mi se neko tako ponaša, ne bi volio s njim raditi. A moj tata isto bio temperamentan, nije bio najlakši čovjek i to naravno... Kamen na kamen. Sudarali smo se puno. Da. I to je već postalo malo neizdrživo, počelo biti malo mučenja. A i meni je tad nekako, ne znam zašto, tražio sam nešto novo. To je neka vjerojatno nešto meni govorilo da hoću nešto novo. Znam i zašto, trebalo mi nešto kreativnije. Informatika kojom smo se mi bavili postala je malo za mene, čudno za reći za informatiku, ali postala je meni barem suhoparna. Monotona, jel? A stari i ja smo često putovali, pa smo stalno išli negdje do hrane. Mi smo odbirali destinaciju, kad smo išli postalo, bi onda uvijek ćemo spavati blizu dobrog restorana. Uvijek je bilo oko toga, pogotovo japansku hranu. Uvijek smo išli japanske ili kineske restorane. Najviše japanske suši, to je bila neka naša poveznica. I onda kad sam rekao šta ću sad raditi, imao sam kratki stint, dok sam kratki 4-5 godina profesionalno igrao poker. I to sam jako volio, ali to je više bio moj odmor od svega drugog. I onda sam prirodno, kako sam volio jest, volio pit, volio vina, volio istraživati sve oko okusa.
I još sam volio te suši, onda smo ušli u taj Binimoto, to tada je došlo dosta kao nešto... To je prvi projekt bio. Prvi projekt, da. To je sushi isto bio, jel? To je bio suši u fast food obliku. Više ih je bilo isto. Bilo ih je 3 u jednoj fazi. Kada nije tako slavno završilo kako je počelo, doćemo i do toga. Ali mi je otvorilo oči da je to jasno je bilo da je to moja strast, da se s tim želim baviti do kraja. Mislim do kraja. Nikad ne reci nikad, ali mislim da će biti do kraja. Da. Znači isto si imao svoj, ajmo reći, put do uspjeha kroz određene neuspjehe u tom, ajmo reći. Ili možda je neuspjeh gruba riječ za to. Da, doćemo to je poslije neuspjeh. Pa mislim, nisam imao jako trnovit put. Sad kada gledamo natrag, ovih sad zadnjih 12-13 godina tog ugostiteljstva, pa ne mogu reći, bilo je izazovnih trenutaka. Zbog mene samog, sam sam bio svoj izazov, a sam posao mi je dosta legal, volim ga. Obožavam ga zapravo, ne bih nikad ništa drugo htio raditi. Daj mi reci, zašto si, spomenuo si sad, volili ste japanski restoran, zašto si se baš opredijelio, tebi su, ja mislim, svi ugostiteljski objekti su azijski, ili japanski, ovako, azijski. Dva su konkretna, vrlo čvrsta, zapravo jasna razgleda. Prvi je što sam obožavao je suši. Suši je meni tati bio najdrža hrana. Znači, taj ulaz u suši je bio, a nije ga bilo u Zagrebu, samo je bio Takenoko. Tako da to za nas bilo kao samo objašnjeno šta ćemo raditi. Dapače, u tom jeftinijem segmentu nije bilo ni jednog konkurenta. Pa sam se mislio, pa naravno da ću to raditi. A drugo, onda sam u Binimotu upoznao Vida Nikolića, koji je sad i moj partner, kažem, u nekim projektima, izniman kuhar, izniman kreativac, izniman prijatelj. Onda sam upoznao neku stvarno fantastičnu, za razliku od mene i poznaje azijsku hranu. Ja sam samo poznao šta je fino. A on je poznao dubinu, jer već u srednjim godinama, teško reći mlad, počeo dosta putovati po Aziji, strašno su ga zanimali ti okusi, bio je vrlo izučen u tome. I sjećam se kad je došao kod mene u taj Binimoto, na prvi razgovor ima onak nižije, ali malo krupnije građe, onak ima taj ruksak i birao taj vok i nož i baš je izgledao ko da je sada ispred Japana, osim što nije Japanac, i tetoviran po ruci i samuraj. Ovo je pravi kuhar, ovo je samuraj za mene. I već kroz par dana se stvorila velika ljubav. Mene i njega bilo jasno da ćemo u životu nešto raditi skupa, dobro, bili smo dosta kompatibilni. I onda kroz njega sam naučio puno o azijskoj hrani i imao sam tako jaku podršku u njegovoj kreativi da više nisam nikad ni pogledao sa strane. Nisam se htio odmaknuti od njegove kreative jer je bila u tom kontekstu jača od moje. Da li u Zagrebu sad, evo u ovom trenutku mi pada napad, da li realno sad objektivno kad bi se odzumirao, da li postoji neki azijski restoran, kad izuzmemo ovo Azije, to oni su, ajmo reći, više tradicionalni, ali koji je to uspio stvarno isfurat na način na koji si ti i sa tajmom, i sa izakajem, i sa apsolutno, to je prije puno godina uspio Takenoko. Takenoko, Kad sam ja bio tvojih godina, ja sam Takenoko išao 3 puta tjedno, to je za mene bilo jedino mjesto. To je bio dio razloga što mi se sviđalo što oni rade. Da, oni su bili, kad su otvorili sljedećih N godina, pa oni su za mene bili broj 1 restoran. To prvi takav prvi japanski. Pa ne prvi, ja mislim da je prvi bio u Branimir centru, onaj, da se Opium zvao. Opium se zvao, to je bio tajlandski restoran. Nešto ne znam, ja sam nije bio loš, evo, njega se nisam sjetio, nije bio loš. Kari cijeli mi bio fin, sjećam ga se, išao sam tamo. Ali to mi je bilo u podrumu, nije nikad zaživjelo. Dok je Takenoko bio pravi restoran, to se sjećam prije 10 godina. Oni su gore na Kaptovu krenuli. Tako je to prije tad, ne znam, 12-14 godina. I više, 15, da. Sad se, nedavno sam držao panel neki, pa sam izvukao te datume. Ono samo u jačim terminima se po 3 tjedna napred rezerviralo subotu, tako da jesu imali tu magiju. Sad nije to kod današnji nivo što mi danas radimo, nije nigde na svijetu. Prvo baš je drugačiji koncept, pa oni su više možda u suši specijalizirani. 15 godina Zagreb bio siromašni, to je tada izgledalo kao Amerika. Naravno da sad ne možemo, očuvati za mene to bilo ozbiljno lokal. Sad danas radimo malo više, lokale se malo više tog experience, malo su danas učenito. Trendovi su se promijenili. Napredovalo. Ugostiteljstvo je strašno napredovalo. Postalo popularnije, postala je tema svakoga. Ali da, tako je mnogo. Da li misliš da prosječan jedan zagrebački ugostitelj prati te trendove i prilagođava se njima na način na koji to radiš ti? Naš prosjek je jako širok spektar ljudi. Apsolutno ima kolega koji dijele moje mišljenje. Ne nužno da je ispravno, zato kažem neispravno. Koji vole moderniji pristup, ima neki kolega koji rade malo staromodniji pristup, a jednako su li više uspješni kao Vlado Lisak iz Karpača, koja je osoba od koje sam najviše učio u ugostiteljstvu, uvijek ga rado poslušam. I on ima drugi pristup od mene u nekim stvarima, a najpuniji restoran po stolici u Hrvatskoj vjerovatno. Tako da
Ima nas različiti i ima oni koji, mislim, čije je vrijeme došlo, koji se ne prilagođavaju nikako, koji će otpast, da li kao u svakoj branši. Mislim da idemo na bolje, ali sporo. Sporo. Mogli bi biti malo moderniji. Koja je po tebi, evo, najbolja strategija, čak ne bih rekao ni hrvatska, koja je za tebe najbolja strategija za uspjet u ugostiteljstvu u Zagrebu? U Zagrebu? Pa za početak mislim da je dobra strategija ganjati trenutno. Ću reći što kako sad ove godine vidim situaciju, vjerovatno bi se okretao jednostavniju i pristupačniju hrani. Mislim da je kod nas prezasićeno tržište skupih restorana, podzasićeno restorana poput Torikaje, poput Izakaje, koji sada daju ipak malo više vrijednosti za novac, to za početak. Mislim da su ljudi sve osjetljiviji na to. Mislim da se traže malo brži formati. Brži formati u smislu kad naručiš koliko da dođe? Da, jednostavno manje kompleksni formati. Gdje si došao, pojao i otišao ukratko. Mislim da se traži, mislim da je to trenutno ono što fali na tržištu, da damo nekom savjet. Ali opet kako uspjeti, tu je toliko puno faktora. I to je mikrolokacijski strašno različito. Ja bih rekao kako uspjeti da se dobro pripremiš i da imaš nešto iskustva. Da ne ideš baš glavom kroz zid, nego da svakom bi savjetom nemoj otvarati lokal, lijepo ovdje radi problem. Ali sebi bi to savjetovao? Di sada opet, da se vratim apsolutno. Da se vratiš na početak, da li bi krenuo s restoranima? Na početak čega? Kažem, ja sam na početku karijere, kad sam bio jako mlad, radio u informatici, tako, i onda meni tad nije bilo prirodno doći šta ću doći kao menadžer restorana. To je isto malo... Možda ego neki. Pa nije ego, nego nema puno tih pozicija. Nisam znao da se možda Njurko možda bi išao kod nekog Danny Mayera stažirati. Ovak sam bio tu malo sakačen nekom mladom, od 22-23 godine, hoću u tođu, bi rekao, odi budi asistent menadžera nekome. Kod mene, u neki Mano, u neki Karpaču, odi, vidi, probaj, vidjet ćeš puno dobrih stvari, vidjet ćeš puno stvari koje misliš da su greške, pa ih možda nećeš sam ponoviti, ali ćeš jednostavno spasit ćeš se greške. To bi bio moj glavni savjet. Ne šta ćeš raditi, nego kako ćeš raditi. Ok, daj mi jedno zanimljivo pitanje za tebe. Ne znam, jesi ga ikad i ti sam postavio. Od svih lokala koji si imao svojih, koji ti je bio najdraži i zašto? Koji mi je najdraži? To neću odgovoriti. Ako da za djecu pitaš koji mi je najdraži, to neću odgovoriti jer svaki na svoj način. Okay. Najznačajniji u mojoj karijeri za sada je sigurno bio Time. To je neupitno. I on je jednostavno bio u centru, dominantan format koji je bio nezamjenjiv u Zagrebu. Bili smo jedini, bili smo... I dugo je radio. Koliko je za 7-8 godina? On stjecam okolnosti zemlje, to je korona, prodaja zgrade, to je renta zgrade u hotel, zato ga više i nema. On je radio da dobro, stavio je vjerojatno jako puno traga na Zagrebu, zato što je baš jako falio. Kad sam ga otvorio, to je bilo nešto što... Iz tog sam izvukao dobru lekciju, nisam znao dobro što radim, radio sam puno grešaka, ali sam prvo izabrao nešto što je potrebno. Nisam radio iz hira, nego sam slušao tržište, to se tražilo. Evo, to bi recimo bilo vezano u savjet. Neko reći, aj prvo pogledaj, da li to što ti želiš proizvoditi, da li to svi žele konzumirati. To je najvažnije. I taj mi je bio apsolutno taj. I onda je još meni bio platforma za kreativno izražavanje prvi put u mom životu, da sam se mogu negdje kao umjetnik izraziti. Nisam prije znao šta je to. Taj je cijeli lifestyle bio i ljudi odjelima su dolazili. Ja sam imao na svoj vid odjevanje, ja sam se jako prilagodio kao čovjek tajmu, i na dobrom i na lošem. Ali je bilo nešto i sam se jako izrazio. Sa svim, i sa znanjem i sa... Umjetnost. Ili gluposti, to je sad diskutabilno kako sam i dan, ali definitivno kreativno sam se izrazio prvi put u svom životu, tu sam baš odahnuo, evo, i tu sam knjigu, tu uspio završiti, zato je bilo jako lako otići dalje. Ja sam tu rekao, sad sam ispričao neku svoju priču po kojem će me sigurno mladi pamtiti. Ti si stvarno dao srce. Tamo sam i to je razlog zašto je to takav rezultat. Sad pokušavam puno veći omjer stabilnosti i razuma. Manje srca. Treba biti srce, treba biti svega. Ali u balansu. U balansu. Taj mi je bio taj, moram to reći, najdraža koja mi najviše promijenila je Izakaja. Ona je za mene sve, tamo sam promijenio sve. Tamo sam postao ugostitelj. A ono sam bio sa proslednjim zeban. Umjetnik zeban. Da. I onda tako da svaki je nosio svoje, zato kažem. Ok, znamo ovak, mislim, imaš sad koliko, 4 lokala, trenutno 3-4? Trenutno 3 u planu. Ok, to sve izgleda super. Dođeš u svakom restoranu, experience je super, klopa je super i svaki put. Kak
s obzirom i na probleme s osobljem i sa svim, kako postići to da u sva 3 restorana uvijek imaš takav experience? Pa gledaj, to je nešto što taj zakaja nas, kad smo došli tamo, smo počeli učiti šta nije valjalo u tajmu, to je bilo falove strukture. Sada ako malo stariji iskusni, sada vidim, ona sve knjiga s faksa, svi ti sistemi, sada razumijem o čemu se pričalo i sada je konačno ono sve što sam na ekonomskom studiju i magisteriju uspjela pročitati, sad počinje imati smisla, puno više nego što je onda imalo. Treba ići kasnije na faks, nakon radnog iskustva. Da. Sada vidim, ti kad kažu Amerikanci, systems in place, sad je sve u našoj firmi oko toga. Kad kažem sve, imaš puno rupa, ali sad znam kako ću ih zakrpati sa jasno iskomuniciranim postavljenim sistemima. Rećemo od bazne, od check liste za higijenu u garderobi, koja za mene temelj, kako se uđe u lokal, uopće uđem uredno na posao, da dođem razuman, do onda kontrole, pripreme frižidera svaki dan, do onda kada se nešto napravi za prodaju da se mora probat, zabilježiti na check listi i napisati ako je bilo odstupanja, sve su sistemi. I to je zapravo, ovako zvuči možda malo neromantično, ali to je sve. I to je sve, ne samo moj restoran, to je ključ, to si na višem nivou, to će više biti sistem i ta konzistencija. Da su svaki dan, sjećam se priče iz Alkemista, ispričat ću u Kopenhagenu, koji stvarno bio na velik perfekcionizam, to je 3 Michelin star, ne znam, 2 ili 3, mislim da su dobili 3. Znači, uglavnom, kao experience jedno. Kako se zove restoran? Alkemist. Je to ono što mrave poslužuju? Nije to? Poslužuju mrave, poslužuju svašta. Meduze, ono je jako eksperimentalno, ali poanta je što im je kuhinja na strašno visokom nivou u smislu organizacije. Pa svaku večer one plastične posude, sve gastro posude, svaki dan se slažu njih jedno 300 komada u piramidu, onako urednu, koja je uvijek tako uredna. To je za mene to, sistem je takav i to ćemo napraviti tako, dok neko ne kaže drugačije. To je za mene najvažnije u ugostiteljstvu. Sigurno. McDonald's je sve objasnio o tome. Eto, oni su... A to je isto dugoročno, gledali su brušenje, gledanje, traženje tog algoritma, kako da dođeš. Sjećaš se iz filma Tri krastavca, to. Da. Točno tako. A u McDonald'su filma, kad su samo tenis terenu djeca. Sve je bitno. Bitno je da je jednostavno proces isti svaki dan, da je to sistem. Da napraviš taj program, algoritam i samo... Sve da je sistem, ali kažem i oko treninga da je sve u rutini, da je sve... da je dnevno ili svaki 5 minuta ili tjedno, onda se ima rutina i da je onda i da je rutina koju tim sretno prati. I onda je problem, onda se igrica igra na visokom nivou. Bez sistema, to je bilo u tajmu, to je stresno. To se onda loviš. I stresa ima puno više. Onda je nemoguće, to sam izgorio. Kada ideš iz dana u dan, ne možeš, boriš se. Improvizacije. Ne, to je Sizifov posao. To jednostavno počneš vidjeti s vremenom, došao sam s tom kuglom do vrha doma, opet ne može. Jer jednostavno nema kraja, nema ravne točke, nema cilja, to sam shvatio. Ovo nije posao ciljeva, ovo je posao svakodnevnice. A ne posao da sam si zadao cilj, nema cilj. Cilj nam je svaki dan dati isto. To je zapravo cilj, to je trik. Cilj je biti korektan, kvalitetan, konzistentan, najvažnije. 365 dana u godini, 5 godina. Svaki 3 mjeseca 1%, pa ćeš tako 10 godina za redom, bit ćeš 40-50% bolji. Ali tako, mislim, ne preko noći. Ali kad se ti ubaciš u te ciljeve, kad imaš konzistentnost i tu vjerojatno kreneš s nekim tim, ajmo reći, programom, algoritmom, a isto otkrivaš nove stvari i onda ga samo usavršavaš. Kao i sve, naravno, to je cijela bit. Ali poanta je da nađeš jedan, da se baciš u principu u njega i da ga brusiš, a ne da tražiš cijelo vrijeme i da nemaš neku šablonu. Naravno, ta kreativnost se ne smije odvesti, točno to, moraš biti dosledan ono što se ne umio raditi. Ako se ne umio raditi suši u određenom cijenovnom formatu kao Binimoto, tad sam samo trebao se držati toga i tražiti da cijena bude 5% godišnje bolja i kvaliteta 5% veća. A ja sam tamo radio grešku, stalno sam tražio, mogli bi ovo novo, ono novo. Išao sam predaleko, van kutija, nisam još osnovno postavio temelje. Šta je naš bazne proizvod, kao McDonald's, pa hamburger mu je svaki dan isti. To mu je broj 1. Nisu oni vjerojatno ubacili prvih 15 godina, oni su imali 5 jela i onda su kasnije. Pa i danas ako gledaš, šta jela su ti marginalna kod njih, ona sezonska, to je da malo baci to malo te strasti. Ali zna se kaj je McDonald's. Cheeseburger, Big Mac, free. I to rade savršeno i sa vremenom se bolje i sa zdravije, kako se vrijeme mijenja. Da li to stvarno ide u zdravije ili je to samo ide sigurno. Reklama? Sigurno ide. Gledaj, ljudi ne vjeruju ti nekim regulativama. I ljudi bi htjeli da je to savršeno, rekao si, je savršeno jako skupo. To sad isto mora kaže, ja ne hejtat McDonald's i to, oni se drže, kad vidiš njihovu kuhinju, čim zavidiš, drže se najstrožih sanitarnih pravila, jako su uredni i čisti, to se ne može reći. To su jedno čišći kuhinja na svijetu. Znači ljudima,
E sad, ako bi sad ti baš organic, grain-fed, grass-fed, whatever, govedinu, i to ok, odi ju plati. To sad si na krivom mjestu, ali nemam nekakav dojam da McDonald's posebno nezdravo hrana da plaća, ima tamo normalnih stvari. Imam baš jedno pitanje vezano za McDonald's. Znaš kak, uvijek ti kažu savjet gazda mora biti u lokalu. Da te ne krade. Da. Ko ti to kaže? Da, kak McDonald's postiže da toliko ljudi, pretpostavljam da nema tamo da kradu konobari i da krade osoblje, da je to jak minimizirano. To je sad sreću, to su kartice riješile, tih problema više neće uspjeti niko. Kak je kod njih to toliko posloženo? Je, ono što priča, systems in place, po tom su oni poznati. Kod njih je sve sistem, jasan je. Ima i on voditelja, samo taj voditelj sad njega ne očekuje da je kao bio s gostima, nego se očekuje da zna pročitati njegovu knjigu i da se zna držati uputa. Koje nisu tako kompleksne za nekoga koji je razuman. Boravljanje s gostima u lokalu je vid ugostiteljstva koji neću reći da ne postoji, da nitko za neke ljude nima važnosti, ali obično je izgovor za pijance da bi pili s prijateljima. Barem iz mog iskustva, bit ću potpuno iskren. Gada lokalno. A to što ljudi misle da nije to kad ti nisi tu, to nije istina, nego se ja treba ne biti tamo, onda iz ureda raditi stvari kako bi poboljšali svoje sisteme, onda bi ih oni osjetili. A sad to tako radimo. Moje tamo pijančevanje 3 do 4 puta tjedno u tajmu je narušilo i moj zdravstveni život i moj tadašnji brak i moj tadašnji posao, vjerojatno. Apsolutno sve. I ja tim gostima mogu ih zabavljati netko drugi. Da. Tako da ne vjerujemo to uopće. To totalni sam anti-believer. Nemojte, molim vas se držati toga što kažu treba biti s gostima, apsolutno 100% krivo i svi najveći gostitelji svijeta se apsolutno ne drže toga. Da, baš kontra. Ne vide ih uopće. To nije poanta. Čak i čuveni slavni Danny Meyer, knjiga Setting the Table, najdraža ugostiteljska knjiga, to naravno nisi treba poraditi puno vremena kada je radio u servisu, ali to je drugo. Onda oblačiš svoje dijelove u uniformu i radiš u servisu. To da, to je lijepo. Se povezi na taj način s timom. Sam ja to nisam nikada radio na taj način, pa sam glumio tamo, ja sam uvijek pitao šta sam ja, PR, promotor, i onda se pitaš zapravo to stvarno potrebno, naravno da nije. Da, slažem se, pogotovo ako vidiš da ti kvaliteta života. I pokaže ljudima da si došao u ured ujutro, da si im sve posložio, da su računi plaćeni, da je sve odservisirana oprema, da su im uniforme čiste i da si im dao svoje ciljeve za sljedeći kvartal i tako im pomozi, a ne tako da im budeš po smjeni i daš nekakve nekonkretne upute u prolazu. Jasno. Dotakli smo se teme stafa, ali idemo malo dublje u to osoblje i stav. Koliko je stvarno sad u Hrvatskoj, Zagrebu, koliko je teško naći dobro osoblje, koliko ga je teško održati, koliko problema imaš s tim? Pa znaš kak je ovako? Mene kao prvo sam malo sreće, ja sam otvarao azijske formate, a došlo je najveća količina naše migracijske radne snage je došla iz Azije. Primarno Filipini, u gastronomiju najviše s Filipina, onda nešto Nepal, Indija, ali ajmo reći sve Azija. Za 95% kako je došlo iz Azije. Tu pričamo, ja mislim da u samom gostiteljstvu pričamo debelo preko 100,000 radnika, overall oko 200, ja mislim da su brojevi, nemoj me držati za riječ, ali uglavnom visoki su. Tako da u smislu naše radne populacije, tu smo se zadnjih 5 godina jako poboljšali. Sada naravno, to nije kod nas, to je internacionalno, je pao standard treninga. I općenito ljudskog znanja. Ljudi manje znaju kad ti dođu na posao i to nije što ljudi misle razlog nekakav spektakularan, nego je puno po svijetu, širi se ugostiteljska branša. Nije jedino, puno branša, građevini se to desilo, previše je potražnje i ulaze nestručni ljudi, nema se vremena trenirati. A firme su se globalizirale, da nema više tih gazdi. Pa su trebaš to ne gazde, pravi gazde koji ne loču, nego treniraju ljude. Što je nekad se uvijek pričao o čuvenoj esplanadi. Tih škola ima jako malo. Baš sam jučer držao govor na prekjučer na diplomi od Aspire. Bilo mi je jako drago da sam vidio nekakvih 40-ak mladih lica da ulaze neki ljudi s nekakvim treningom u branšu. Nije bitno on, nije jedan trening, nije konačan, bar s nekakvim. Tu mi je najveći izazov. Nađem dosta dobrih radnika, kvalitetnih ljudi, samo trebamo ulagati vrijeme za trenirati ih, onda postanu puno skuplji, puno traženiji, onda mi ih neko mazne. Tu je malo izazov, sad pokušavam napraviti nekakav program za zadržavanje djelatnika. Se možeš zaštititi od toga nekako? Možeš se, naravno, sa jako dobrim programom za radnike, sa programom napredovanja, sa porastom plaće kroz staž
Jer naravno da tebi radnik više vrijedi, što je duže kod tebe, bit će efikasniji, bolje poznat tvoj sustav. Pa lojalni, ja ću ga nagraditi s tim, što mora biti reciprocitet. I sad pokušavam sve više, zadnje nas nekakvih 100-tinjak, još uvijek smo relativno mala firma. Ali sad ove godine sam rekao, to je 2025. ću probati puno vremena uložiti u taj segment i u IT. Prvo zadržanje djelatnika, drugo IT platforme za učvršćivanje sustava. To je, ali bih rekao, bolje je nego prije 2-3 godine. U svakom slučaju, bolje je, napredak se vidi. Sad ljudi puno kukaju, nisu voljni trenirati ljude, morat će. Baš sam bio s dečkima iz Batka neki dan, pa smo pričali da te veće firme će to isto morati, daće svojeg. Ulagat ću trening. Ali evo pitanja, primjer. Netko ima sad restoran i sad želi poslati svog konobara, radnika na edukaciju. Kom se vrati? Tu je problem. Ovako, u smislu konobara, tu je najveći problem. U smislu kuhanja tu još Aspira nudi svašta, ima još drugih opcija. Stažiranje konobarsko, pa evo, pitaću tebe, gdje su to top konobari po Hrvatskoj? Malo je mjesta, jel da? Tu je nezgodno. Prije si ih čupao iz nekakve esplanada, okrugljaka, to su se bile neke klasične ugostiteljske, postdiplomske studije su bile ti restorani. I stvarno su tamo dobivao stručne konobare koji znao držati ruku, znao s koje strane se toči, stvarno je to prošlo. To danas... Iskreno kad si me to pitao, ne znam sad zašto, ali mi prvo Beograd, pa me pitao si me za Zagreb. Strastveni su postoji. Imam osjećaj da kad uzmeš neki prosjek možda, da beogradska razina ugostiteljstva, to konkretno pričamo o konobarima, je na više razini nego. Pošto upravo razmatram za sljedeće širenje, planiram sa partnerom moguće u Beogradu, išli smo neki dan baš istražiti tržište i svidjelo mi se što vidim, pa morao bi reći da, ne bih rekao da isto je to. Oni su samo za noćni život, za zabavni format, tu su puno jači, strastveni, srčani, to da, u samoj tehnologiji posluživanja i u samoj toj rafiniranim stvarima, to je još gore. Ja. Ali ne samo u Beograd, Zagreb. Sad sam u Londonu bio nedavno. Palo je tamo. Previše restorana. U Londonu isto servis je pao. Zato što nema ljudi. Pojavljaju se tu Dubaj i neki Singapur i razne nove ogromne turističke restauracije kojima niče restorana, ljudi nisu ni svjesni šta je to. To su čudesa u Dubaju što je niklo fine dining restorana. I to ti dolaze ljudi iz cijelog svijeta. I sad je tako puno ima hubova. Prije je bio jedan Mykonos, sad je takva destinacija 10. I sad to sve razvlačite top ljude, stvarno je. I moji dečki sad ode malo kod mene, malo to njega u Parizu. I ono u Parizu treba dobri radnike, voljene bolje platiti. Tako da tu će biti izazov. Volio bi sudjelovati jednog dana u organizaciji neke ozbiljnije škole za konobare i za kuhare. Čak sam s par kolega već pričao o tome, pa sam sa Njavrom, Matom pričao nešto o tome. Ne znam, nadam se za 1 godinu, 2 kad malo se oteretim. Znači, naći energiju sudjelovati u nekom obrazovanju osoba. Volim i za hrvatsko ugostiteljstvo. Da i to da bude ne za lovu, nego za slavu, samo sad još uvijek trebam love. Masterclass. Ali ja sam već svima njima ponudio da Aspiri svima da ću dati svoj kuhare za treninge, ako ja trebam nešto održati 1-2 predavanja i moji voditelji, moji glavni konobari, to apsolutno i pozivam. To bi definitivno diglo hrvatsku ugostiteljsku scenu. Jer znaš posla, idem tu, idem istrenirati nekog i dođe znati. A naravno, još pogotovo firme poput moje će dobiti nešto, što će moći sa svom odjeti, neke napisane employee manual, neke procedure koje nisu tu da ih ja držim za sebe. To nisu poslovne tajne, to je nešto za mlade ljude, daj nauči šta su vina osnove, nauči kako se toči, s koje strane, šta je gostu ugodno, šta nije. Treba, bon ton, mlade generacije nisu do prije. Sam, bon ton, mojih radnika nije pročitalo. A nije, stvarno nije. Nije ga doma nikog njavio. Klasičnu knjigu. Pa mislim da, ja sam to morao pročitati ko malo. Ne, mijenjaju se stvari, a ugostiteljstvo potiče iz toga. To je zapravo, to je poanta film restorana. Kako ćemo se lijepo ponašati, kako ćemo držati ruke. Osjeti se to u tvojim restoranima. A to dođe, to je iz treninga. I naravno ti ljudi, pogotovo kad neko došli iz Filipina i strahovito siromašno okruženja znaju doći ljudi. Manire nemaju te možda. Znači sa sela je. Siromašnog sela, pa otkud bi ih imao. Sigurno nisu držali ovak ruke za stolom, su jeli, nisu imali za jest. I sad očekivati od tih ljudi, kad ljudi kaže on nema pojma, on ima jako dobru energiju i volju, a da ga moramo naučiti. On ima bogate roditelje da nam to nadaju. Tako da, tu će sad trebati, kad kažu ljudi, ja neću ulaziti u nekakvu integraciju u društvo mimo ugostiteljstva za te integracije, a ljude treba puno trenirati, treba biti strpljiv i ne reći nakon
loša pokušaja, ovaj nema šanse, ima šanse kao i u tenisu, kao i u boksu. Znaš, oko puta zamahneš reketom dok ne krene milione. 10.000 sati. Tu mislim da fali strpljenja na tržištu. Da li se poštenje može istrenirati? Ne. Ili to? To iz mog iskustva ne. Ne, to znači Barem za mene kad ide neko nepošten, više nikad neću tim raditi. Da. U 3 života. Možemo si... Nema ako mi se pokaže da se promijenio, ja ću mu dati ruku i za grliću, da neću raditi se više. Da. Mislim da je to Ne, to ne mogu. U nekim stvarima treba dati drugu šansu, znaš kad kažu daj nekom drugu šansu, ali mislim za neke stvari... Tu nema tolerancije. Ovi ljudi koji su dugo samo oko mene su vrlo sposobni mladi ljudi poput mog Denisa, Daniela, Antuna, ali ono što i najviše mene veže s njima, svi smo pošteni. I jednostavno ne radimo nepoštene radnje, jer to isto velik dio ugostiteljstva, dati poštenu vrijednost, dati iskrenu namjenicu, ne nuditi vino na kojem imaš bolje zaradu, nego stvarno reći da vjeruješ da je to najbolje. To se prenosi na branšu i tu se isto neke restorane pobrkaju. Zbog profitabilnosti onda počnu vlasnici biti nepošteni, onda se lako stvori nepošten tim, jer se privlače. Tako da jako pazimo to i kad detektiramo rijetko zadnjih godina, možda smo imali 2-3 slučaja bilo kakvog vida nepoštenja, to je uvijek kod nas. U početku više ili je to... Pa sad sve manje, kao prvo općenito, sad je to sve na mom poslu čišće, dolaskom kreditnih kartica u većini i cijelih načina ovih profesionalnog rada, kako se sad obhodimo, je puno više prostora za poštene radnike. Sad, nažal ti je to prije izgledalo, prije 10 godina, i to je stvarno cijelo tržište, mogu o tome otvoreno pričati, pa to se radilo 50% za cash, pola se prijavljivalo, pola nije. Naravno ne ja, nego svi oni drugi. Ti si samo za cash, Ali znaš što hoću reći, bilo sve branše, ne samo moja, afere za reći. I naravno onda u našoj branši stvorilo nekakav neetičan način, naravno kradem državu, kradem gosta, pa onda očekivati od mene da sam tebi jako pošten. Kak? I sad sam kužio da to se počeo reflektirati na jako loše sve. I da se moramo vratiti na generalno poštenje, da bi uopće pošteno odradili sve posao. Znaš, to se malo skužiš s vremenom, ne možemo biti sad tu pošteni, tu nepošteni. Jasno. Idemo malo na marketing. To je isto jako napreduje, ajmo reći, marketing. I u svemu dolaze nekakve nove metode, sve. Koje je za ugostiteljstvo sad, evo, trenutno u Zagrebu, ono broj 1 marketing strategija? Naravno, tu moram pričati o mojem ugostiteljstvu koje poznam, to je od street fooda do nešto kao na pragu fine dininga, to je taj moj segment. Znači, ne radim fast food i ne radim klasični fine dining, znači u ovom mom segmentu, koji je vjerojatno jako širok, ja bih rekao uvijek word of mouth. To je 90%. Znači, prijenos informacija iz nečih usta. To se gradi isto dugo, ne može to preko noći. A gledaj, preko noći Zagrebu, relativno brzo da smo maleni. Ali tebe znaju, ti kad se otvori za Kaj, ona je odmah bila puna. Da, i za Kaj, sada prima ove godine duplo gostiju nego prve u prosjeku, tako da naravno to se gradi. Ali ta lojalnost, da, to je prijenos. Tu je povjerenje, kad ti je rekao prijatelj, ovdje ti je stvarno dobro. Pogotovo onaj osjećaj, kako ga zove Danny Meyer, njega često spominjem jer sam od tog čovjeka puno učio kroz njegovu knjigu. Kako kaže, on to zove sense of ownership. Kad imaš lokal i zoveš frenda i kaže, uzmi onaj koktel, uzmi ovaj suši, ovu izakaja rozu, uzmi ovaj sake donburi, to, onda nakon toga uzmi ovo, kad mu pričaš ko da je tvoje. Kad to razviješ kod gostiju, oni će biti tvoji najbolji marketinški stručnici. Oni će te najbolje prodati. Jer će oni iskonski tamo idu to vole. To je zaista njegov proizvod po koji on došao. I on će tu emociju, neće ju niko prenijeti kod toj gosti. To je osnova, mislim, u mom poslu. I naravno danas, u turističkom smislu, se onda pojavljaju u Hrvatskoj. Google je apsolutni broj 1, to uopće neupitno s čem ćemo razgovarati. Nije na svim tržištima, ja mislim da nije na svima. Negdje je TripAdvisor tako, ali kod nas je taj Google ocjena. Na Google ja gledam po retorikaje. Imamo 4.9 ocjenu. 4.9. Imamo u Izakaju, u Kiyomi za sad 4.8, ali još koji dan. Idem danas u Torikaju. Sad ćemo, danas ne ideš u Torikaju. Nažalost. Sutra. Ali stavi na peticu. Ali sutra ima danas koji radi? Ne radim nedjeljom. Bog, kako kažu, nedjelja je za odmor. Ali kažem, uglavnom, taj Google, vidim goste kad hodaju pored, pogleda i onda kaže, ok, uću. Znači, taj, mislim, jako je bitno biti savjestan oko toga. I prepoznati, jako je bitno prepoznati kad će gost biti nesretan i barem ne dobiti jedinicu ako još ne možeš dobiti visoku ocjenu, barem za malo to ispričati, da će ok, i to je fair, nije svaki dan najbolji, ali generalno da,
prijenos usmeni gostiju. Jer mislim i te Google Reviews, to su opet komunikacija gostiju, to je sve. Pitanje, evo sad mi je palo na pamet. Volt, Glovo, Bolt, da li mogu na negativan način utjecati na goste koji dolaze u restoran? No, teoretski mogu primarno iz razloga, zato Kiyomi recimo ne radi dostave, zbog tipa hrane i načina serviranja. Kad gledamo izakaju, koja radi najviše od mojih lokala dostave, to je prirodno da će radi sushi. Sushi je kao format iznimno podoban za dostavu. Iznimno dobro trpi stajanje, jer sushi je nastao, ta riža ukiseljena nastala da bi dugo prezervirala ribu. Znači, njemu u procesu od pola sata, sat čekanja, minimalno će ga narušiti. Ono što ljudi misle, 10 puta je bolji svjež, take it easy. Bolje, nije 10 puta bolji. Vrlo su slične kvalitete. Ako ne pričamo o najboljem u Japanu, pa pričamo o normalnim stvarima, sada, dakle, u tom kontekstu će mi da pače proširiti publiku sa kojoj radim, pa će jednom mjestu dostavi, jednom u izakaji. Dok recimo za nekih, oni bi sigurno narušilo, ta jela bi došla lošija. Taj dim sum kad se ohladim, više to nije to. Ražnić neću ni govoriti. Pileći ražnić, onak se ohladi će biti... On je nakon 90 sekundi kriminalan. To ćemo doći do stola, reći, molim vas, jedite odmah. Tako da neki restorani koji ne paze šta šalju, to im se puno njih desilo, tu grešku je svojevremeno napravio Noel, ali to ne sam neku kritiku, to je bila korona, se moram odmah reći, tad smo svi bili očajni. I on kad sam pričao s Ivanom Jugom o tome, baš sam pričao, oni su htjeli isto to, i za njihov brand to nije bilo dobro. Jer su dolazili inferiorna jela, jako inferiorna u odnosu na ono što inače rade. Pa da, zato ti recimo sad, na primjer, iz takvog restorana superiorno, ajmo reći, naručiš jelo preko Volta, doći ti loše jelo i ti ćeš reći, loš mi je taj restoran, zato si ga naručio preko Volta. Znaš ko će biti super primjer? Pizza napolitana, bilo koja. Koji je jednostavno taj tip pice. Imaš pice koje su u američkom stilu, koje može ići. Pizza Hut, ona stvarno dominus, ona može dosta, to je napuhano tijesto, neće procuriti. Doće razumno slične kvalitete. Već sama po sebi je rađena da bude nesavršena, ali rađena za dostavu. Jer su bili pametni. A kad uzmeš ono napolitanu i staviš onaj karton, i kad miris ono kartona, i kad jednak digneš pa cijela visi, to je nešto grozno. I autopisi taj brand više neću htjeti vidjeti. Da, neće ti tako da mislim da je jako relativno. Mislim da je Volt za vrijeme korone dostava hrane doživao takvu svoj pomak na gore, to je sad tu. Koliko su oni stvarno promijenili cijelu ugostiteljsku scenu? Jako, redefinirali. Ali to je, kao kažem, spoj toga i korone. To ono, naravno, čuj. Tada su ljudi prvi put svi dali šansu dostavi. Prije neke ne bi bilo bolje. Nije se ni dalo. A onda je bilo... A i sad, sad tehnologijom, to je sad jako ugodno iskustvo. Ja često naručim salatu iz Good Fooda. Kako ne, dođe mi doma, oni su jako brzi, dođe mi uvijek ista, stvarno mi je kvaliteta solidna, sviđa mi se, za tu cijenu mi se jako sviđa, hoću pojesti nešto zdravo za treninga. Iako imam 3 svoja restorana, hoću rižu, piletinu, uzet ću od njih. Ne mogu se izgubiti pol sata na kuhanje i da pače to ne želim sjediti u Good Foodu. Želim biti pred laptopom, raditi svoj posao i jesti. I poješu točno što želim sam, što se složi salatu, u tom kontekstu je meni jako pomoglo. Ili sad dolazi mala iz škole, ne moramo sad dole, ako je oboje radimo, ne mora sad kuhat večer, nego možemo nešto super naručiti i pojesti. Stvarno ima dobrih stvari. Zdravo, brzo. Ima, da. Efikasno. Tako da ja imam veliki sport za taj mehanizam. Ti je najbolji hamburger u Zagrebu? Burger Rajevče. Da? Pizza? Pizza u Zagrebu. Bit ću iskren, bili su i Basta i Frankos. Rame uz rame nisam dugo jeo picu u Zagrebu. Ali jedino da idem namjenski jest picu na svijetu je Rumore u Labinu. Tamo idem Labine, Rumore. U Istri? Da. Ono je jako dobro pizza. Ono je meni jedna od najboljih pizza na svijetu koje sam pojeo. A Burger Raj mi je najbolji burger na svijetu, ne u Hrvatskoj. Tako da taj preselio se Burger Raj. Da, sad su mi još bliže kući. Pa njih stavljam ko broj 1 gast. Ali nemaju Volt, ne možeš njih naručiti na Voltu. Ne, zato što Žac, vlasnik, on je perfekcionist kao ja i on neće narušiti svoj proizvod. On je kuhar, ne? Je. I to jako cijenim. I on većinu vremena sam kuha, jako je obsesivan i ne voli da mu proizvod bude ikako ne savršen. Je ovaj danas? Ne. Inače bi otišli s tobom. Ali to mi da moramo izdvojiti, to mi je pojedinačno najbolji gastronomski proizvod u Zagrebu. Sigurno, Burger Raj burger. Klasični hambi. Davor, ti općenito jako paziš na detalje, ne znam jesi čuo za poslovicu Bog je u detaljima, ali ti si mi, ajmo reći, tebe bi svrstao. Odmah bi te svrstao u tu kategoriju. Glavna moja karakteristika.
Šta bi izdvojio kao nekakav ključni, ajmo to tako nazvati, detalj, šta se događa u toj proceduri da gost baš zapamti to da je bio kod tebe? Tu je puno stvari, nije samo jedan detalj, tu je baš to, taj intentional detail, to misleće kogod, recimo, pogotovo Kiyomi je tu najbolji primjer, jer je najveća investicija novije iz sklope svih naših dosadašnjih iskustava. Tamo će se detalj vidjeti od ulaza, od rezervacije pa da ćeš dobiti detalj. Jer bit će detalj u svemu. I na način na koji komuniciramo, na način na koji će hostesa pozdraviti onaj prozor kod ulaska u kuhinju, kružni tok u lokalu, način na koji će nas dočekati za barom. Tamo smo htjeli da cijeli experience bude jedan flow. Da od same rezervacije do drugog dana kad dobiješ naš pozdrav na e-mail, da to bude jedan experience, da znaš gdje si bio i šta si tamo radio. Dakle, da mislim da će tamo neće biti jedan detalj, nego će biti sklop 100 detalja. Koji čine cijeli experience. I da baš to nije mi cilj da gost primijeti taj jedan, nego mi je cilj da kad dođe doma kaže wow, ovo je bio real experience. Od naših pojaseva na uniformama koji su stvarno vezani uz Bushido kodu, do naših vidovih hrpe detalja uz jela, to koje su... To mora neko doći vidjeti, pa će vidjeti... Pa da, vidjeti me nije tamo kokteli od Ivana Leke i Karla Ferenčaka, koji su svaki svoja priča i vezani po imenima za anime likove. I tako tamo imamo baš puno detalja koji se vežu u jednu jako koherentnu cijelinu. I to mislim da je zapravo najljepši dio Kiyomija, da stvarno je. I to je moj arhitekt Pero Vuković ispričao jednu predivnu, kako sam ja poslao na početku, sve te detalje sam sklopio jednu priču kako bi bio experience za mene, kako kad bi bio gost u takvom restoranu, šta bi htio doživjeti, i onda on to uspio isto tako vizualno prenijeti u djelo, da ima sve smisla. Da sad dođem s tobom tamo, možete objasniti za svaku stvar zašto je točno tamo. Jesi u Kiyomiju više išao u detalje nego u tajmu? Neizmjerno. Sam više i znao. Više si znao. Neusporedivo. I više mogućnosti, više financijskih mogućnosti, 2 godine planiranja. Taj smo bili 2 mjeseca od 2 godine. Da. Ovdje je sve bilo smišljeno puno puta. Čekaj, nešto si mi spominjao dolje, nešto nekakav kao night club, nešto otvara. Ne, bar, speak easy. U skladu s godinama. Za gazda ima djelokar. Ne, iskreno, hoću nešto speak easy, pa se razlog jednostavno, taj flow o kojem pričamo, u kojem dođeš, pa popiješ aperitivno piće, pa sjedneš za stol i jedeš, a imamo relativno kratak sitting, zbog ekonomije poslovanja, od recimo za 4 je to 2,5 sata, a onda bih htio još posao mogući sat i pol do dole iz tog svjetlog minimalizma, u nekakav mračni jakuza, bar će se zvati u neka mračna... To je bez hrana, to je koktejl. Pa vjerojatno ću dati neke blage fingere, možda nekakav tako sa tartarom, neke stvari baš lake za prstom jest, ne volim cuganje na suho. Ne savjetujem nikome, pa gdje je alkohol, uvijek ću dati nešto za prezlon night, čak i poslije večera, ali primarno mjesto za doći popričati, podružiti se i probati neke interesantne stvari. Pa će to biti nekakav završetak tog cijelog experience-a. Sigurno će dati dubinu još. Sigurno bi definitivno volio da je speak easy sa ambientalnom muzikom, sa nepreglasnim, da je mjesto za druženje. Ne mjesto za dernek, ne mjesto za skupiti komada, nego mjesto za doći sa komadom. Okay. Znam da komad više možda nije dozvoljena riječ. Kad se to otvara? Ja se nadam, sad ću reći, za 7-8 dana, ali to je s Božjom pomoći, ali za 7 dana je nedjelja. Pa gle, tad bi trebalo imati sa našom ekipom finalno testiranje da bi utorak otvorili, ali do Badnjaka ću sigurno pustiti gostu u njega. Za Badnjak i Novu godinu barem tesno. To dolazim sigurno. Kokteli su spremni, fini su. Odmah imaš jednu rezervaciju. To. Što je najzanimljivije u tome kad imaš svoje restorane? Šta te tu, na dnevnoj bazi najviše pokreće? Šta me najviše pokreće? Najviše pokreće stvarno imam veliku želju za usavršavanjem stvari, to mi je manija od uvijek bila. Uvijek želim nešto nesavršeno i praviti ga barem za sebe savršenim. Ja, to je u mom poslu i glavni cilj. Inače mog poslovanja, pa onda to nekako si jako lako meni spolo. To meni je zabavno, daću primjer. Sad gledam statistike, pa vidim da koktele bih htio još na viši nivo, kako nagovoriti moje radnike da bez maltretiranja gosta prodaje još koji koktel, a da dobimo još bolju ocjenu. Stalno su nekakvi takvi mali izazovi svakodnevni, iz kojih se grade neka lijepa priča. To je stvarno jako, jako zabavno. Barem meni je stvarno kao igrica. I dodaš si neki cilj, ali mikro ciljevi, kažem, inače moj posao nema finalnog cilja. Nema nemaš određeno,
ne znam, za 5 godina sam tu i to je sad. Pa to je kao role-playing igrica, znaš, ono, moj posao. To je Ti otkrivaš mapu cijelo vrijeme. Tako, stalno otkrivaš novo. I uvijek će biti novo, ali stalno imaš mini questove. Znači, koji kad dio igrice, to će dobro razumjeti. Ali si sad na levelu 85, pa nisi kažem, više na levelu 6. Ja nema ni maksimum levela, ima koliko hoćeš i questova ima koliko hoćeš. Ugodiš ti ih sam izabereš, tako idemo kroz dan. Dobar mindset ima, definitivno. Pa to je moj mindset. Ne, tu se nekakva igra gdje stvarno otkrivam nove. Ponekad i popušiš, pa si ne znam, pa ideš opet, ponekad ideš na sljedeći, napredniji. Ali nikad nije game over. Otvorenje restorana su ko novi dungeon. Da. Ideš u sve veći i veći. Ne znam, jesi igrao, Masivno, bio sam strašan fan. Da. Pa eto, učimo paralelu sa Warcraftom sljedeće, to je kad dođem u ured pa vidim likove sa upetnicima nad glavom, moje menadžere i moje... Oni daju questove ili ti njima daješ questove? I ja njima i oni meni, znaš kako to ide, u oba smjera. Oni od mene traže da riješi neke probleme koje ne znaju sami, ja njima povjeravam zadatke za koje mislim da su spremni i stalno se borimo po nekakvom rješenju te nekakve zagonetke i zaista je zabavno. Moj posao pun je izazova, a to je stvarno čini zabavno. PvP. Gleda, nije za nekoga ko voli jako statične okoline, vjerojatno moj posao njega nije bajan, za njega je više posao fast fooda od McDonald's. Tamo je malo manje promjena, vjerojatno. Kod niko ja se dičim s firmom koja ne mijenja stvari, mi mijenjamo rijetko, procedure mijenjamo jako rijetko, ali sve što uzmemo jako temeljito. Onda svaku stvar ćemo periodički, prije smo slagali smjene na ovaj način, sad smo odlučili sljedeće godine to napraviti boljima, više uzeti godišnje u obzir kad su slabiji periodi i sad to zahtijeva 2-3 mjeseca razgovora, rješavanja, da bi došli ekipi, ne znam, sljedeći kvartal, rekli, ok, imamo novi bolji plan za vas, radnike koji će biti bolji za obje strane. I nekad to kroz godinu dana vidiš dalo financijske rezultate na zadovoljstvo radnika, čim quest završen, idemo na sljedeći. Ti si onaj već tier 3 skoro, onaj epic. Pa znaš kaj, to ne, kažem, kod nas je fora, jer uvijek gledaš ove top neke ugostitelje koji su meni barem top, uvijek imaš bolje od sebe, naravno. A nije mi zanimljivo. Uvijek imaš i loši od sebe, pa gledaš koliko si pretekao, koji si možda prije gledao ovako, sad gledaš ovako, isto zabavno. Niko ne gledam tu ko neko natjece jedni protiv drugih, više vidiš koji sve igricu sam sa sobom i unutar svoje firme koji igraš, unutar svoje poslovanje. Samo vidiš napravak, jasno ti gdje si pozicioniran, ne treba ti puno neko reći, sve ti je jasno. Vidiš da li si ima više ili manje gostiju od prošle godine, mi uvijek imamo taj uzlazni put, pa nam je jasno, nekaj dobro radimo. Taj dio je jako zabavan, elementarno za mene. Ja bez toga ne bi volio raditi. Koliko je stresno ugostiteljstvo? Ja mislim da ti sve stresno kako si napraviš. Prije sam bio osoba pod stresom, pa mi je apsolutno sve bilo stresno. Sada sam samo ponekad osoba pod stresom, pa mi je ponekad stresno. A znam doći dane na posao kad sam smiren kako bi trebao biti i ne napravim sebi nikome stres u najgorim momentima. A onda im baš jučer, to mi se desilo, sinoć sam sad sa svojim ženom gledao televiziju. Jedno tomu trebam ispričala jednu priču koja se sad kad sam kasnije gledao, rekao Davor, desilo se nešto strašno. Kaj se desilo strašno, zakaj sad ne bilo uopće takve, nemoj da je strašno. Jedna mi ona ispričala neku situaciju s jednom grupom, nešto što... Ja sam u tom trenu grunuo, evo, baš ste glupi, kako ste to napravili, da bi ja za 10 minuta sam se malo smirio skužio, pa uopće toliko nebitna stvar. Ovo čovječe subota navečer, I don't care. I onda sam shvatio, evo, samo je stvar kako ćeš započeti reakciju. Već sam početak, kad si dominantna figura. I sad ću ne smijem biti pod stresom, iako je to moj Daniel, ako će ovo slušati, crtano vrišti od smijeha, moja desna ruka i moj partner u jednoj od firmi, je on stalno pod stresom, pred njim barem, on ja rješavam najstresnije stvari. A s druge strane vidim kad se uspijem smiriti, kaže da ne, nije stresno, nego su sve misije i zadaci, kako onda drugačije preneseš se na okolinu, na svoje djelatnike. Pa sam sad počeo razmišljati, ne smijem gledati ugostiteljstvo ako stresno, nego sebe moram gledati, ne smijem ja donijeti stres na posao. Kako kaže opet Danny Meyer. Da li se stvarno to osjeti kad prebaciš? Kako se ne bi osjetilo? Pa to kako on sam htio reći, ako on kaže, pazi koju prognozu imaš taj dan. Ako ti je loša prognoza, makni se. Znaš, naravno da ću se osjetiti, još jako sam glasan, visok, tak dominantno se ponašam, naravno da ono što donesem, kad uđem kroz vrata će se reflektirati. Na kraju se to na gostu odrazi. Mislim, naravno. I to počnem, sad što sam stariji, pokušavam naći metode da taj stres, da ga shvatim kao ono što je, to je samo dio te igre i ne treba shvaćati stvari osobno. A ako vodiš firmu na način da se stalno događaju situacije koje su stvarno elementarno turbulentne za firmu, onda nešto krivo radiš. Onda je vrijeme za kapitalnu promjenu. A ovo drugo, kad ti dozvoliš iz razmaženog stava ili iz ega ili ne znam čega već sve, ali obično je neka slabost, da se onda
temperament preneseš na okolinu. To ja zovem. Onda stres i to je naravno greška. Jasno. Koju ja radim puno prečesto, ali nadam se, evo, nastavnom razgovoru da ću raditi manje. Da. Kako te ugostiteljstvo uopće, da li misliš da bi bio ista osoba ako sam, mislim naravno da ne bi, ali da li misliš da bi bio drastično drugačija osoba da nisi iz ugostiteljstva, da si na primjer ostao raditi IT? Koliko te ugostiteljstvo stvarno profiliralo kao osobu koju si danas? Promijenilo moj takt sa ljudima, apsolutno, provodiš puno vremena sa ljudima. To je sad, postoji cijeli oko ljudi, stalno se s ljudima od svojih djelatnika do gostiju, smirilo me, počeo sam se ljepše razgovarati s ljudima, sa većinom ljudi. To je kao neka vrsta pozornice, kazališta isto. Moraš malo više paziti kako se prezentiraš, kako ne. Stalno te svi vide. Stalno i djelatnici te stalno gledaju, stalno si gledaju tvoj leadership, a gosti te gledaju ko glavni čimbenik u tome što su dobili pred sebe. I onda moraš se ponašati malo više stoički. Tako da mislim da u tom kontekstu zgodna branša, a i meni je to važno, držim do toga kako se prezentiram, pa onda mi to dalo, znaš, što na stage, onda malo više paziš, ne možeš sakriti. Ja sam te znao vidjeti, ti si uvijek bio i u tajmu i u odijelima, i dalje si to, ali kad dođeš kao, znao si proći kao sportski obučen. Ali to opet nije slučajno, ja mislim da sve to ima to sve svoju priču. Znaš, kad ti prođeš u Under Armour hlačicama i to je bilo. Ja sam jedno pazio da izgledam normalno sportski, da to bude, moraš biti uradan. Ima pozitivnu... Pa za mene ugostitelj koji nije uradan, vjerovatno nije dobar ugostitelj. Da kažem, cijeli posao je urednosti i preciznosti, a tamo kad si na tom stage-u, sigurno te uskladi da ćeš jednostavno više paziti kako se prezentiraš. Mislim, kao i biti glumac, puno djelatnosti u takvi, naravno. Ali mislim da je ugostiteljstvo jedna specifično, vrlo izraženi jedna velika pozornica isto. Je izraženi dio gdje se puno gleda u tebe. I radnici, kad sam u tajmu, kažem, previše pio na poslu, to mislim na poslu. Nisam ja pio dok sam radio. Ali sam bio na svom radnom mjestu i pio alkohol u polu privatno vrijeme. To ti onda isto. I onda ti dođe radnik, počne piti, onda si ljut, onda si misliš poslije, ljuti se ti, a pred njim si upravo pio cugu. I sad, i onda malo počneš neke stvari jednostavno. Ne da kažem da više ne pijem nikad u svojim lokalima, to bi bila laž, ali je ponašanje drugačije. Appearance, je li taj je drugačije? No da, smirio sam se, barem većinu vremena. Koji je tvoj najveći životni neuspjeh? Najveći životni neuspjeh je toliko puno teško. A broj jedan. Pa najveći životni neuspjeh sada je bio raspad partnerstva prvog u tajmu. To mi je jako teško emotivno povedilo. To je bila svađa među najboljim prijateljima, financijska krah, to je bilo nešto odvratno, najodvratniji period. I još taj se potrepio s tim da mi je tad umro otac. U te sve te 2 godine sam se rastao. I onda što je to kulminiralo s tim našim, onda taj razlaz, naravno da je smrt oca u tom kontekstu puno veći problem, samo to je nešto što je prirodno i što se mora desiti. A ovo se nije moralo desiti, nego je bilo potkovano mojim lošim ponašanjem, neodgovornim odlukama, temperamentom. Ne da se nešto puno misli da sam nekog zeznuo, prevario, to nikako, ali sam mogao kao team leader, bio sam loš, baš sam bio loš vođa. I dobro sam to i preživio. To koliko sam grešaka napravio, trebao sam imati gore posljedice. I onda to mi uvijek u glavi kad nikad neću ponoviti grozno iskustvo. I onda sam puno naučio. Nisam puno toga više ponovio. Prije koliko je to bilo? Ima to 7 godina. Mislim da nas takve stvari izgrade ko osobe. Da, sigurno. Poslije sam jako obziran, drastično obzirniji nego što sam bio prije. Ima ona dobra poslovica, kaže, drvo da bi moglo izrasti do raja, mora pustiti korijenje do pakla, praktički. Kažem, svako mora početi neku svoju priču. Ta je mene jako promijenila i pazi, to je bilo baš havarija, koja je trajala 2 godine. Ali ne ovaj dobar o kojem smo pričali. U trenu kad ti se nešto desi. Ovo je bilo ongoing, ovo je Koliko dugo te to, ajmo reći, držalo mentalno, to, ajmo reći, ta rana? Došla je korona tada. Korona me tu malo spasila i potres. To je neko napravilo rez. Svega toga. To me amortiziralo je to, jel? Cijelo tajme se to provlačilo. Nikad ta firma nije zapravo stalno mnogo gdje su moje firme danas. I stalno bilo, i u meni je to bilo, ta korona je došla bam, i tu sam rekao, ajmo sve isponova. I onda sam išao sve te greške, malo pogledat, imam sam vremena, znaš, tada ne smemo ništa raditi. I onda imaš vremena malo gledati u strop i razmišljati. Da ti se slekne sve.
Jer ti kad si cijelo vrijeme u movingu, ne može ti se to ni sleći kad spada. I onda mi se sleglo, onda sam rekao, nisam bio sretan sa ogledalom. Rekao sam, moramo puno stvari promijeniti, nebo dobro. I onda sam počeo mijenjati stvari, onda sam bio, pa to je možda jedin put u životu sam malo bio ponosan na sebe, nisam taj tip. Da sam baš često ponosan na sebe, ja sam više onako hiru sretan, ali više sam samo kritičan, tad sam bio rekao, ajde, sad smo nešto vidno, kada ta iza kaja krenula, prestalo se piti u lokalu, se nek tim smireni i onda rekao, ok. Čekaj, rekao si da ide novi restoran, neki, pardon, da sam da se vratim. A to je još predano za pričati. Okay. Ali nešto se sljedeću godinu imamo. Ok. Davor, hvala ti iznimno što si bio naš gost i nadam se da ćeš nam se vratiti opet. Dapače.